Dobrodošli, dragi moji. Danas pripremam obrok salatu od pečenih paprika. Salata je odličnog ukusa, nije komplikovana za pripremu i rado vam predlažem da je pripremite. U slanoj vodi obarit ću 6 belih krompira srednje veličine. Kuvani krompir odcedit ću od vode i ručno ću ga propasirati. Izmječit ću 200 g feta sira i dodat ću ga u pasirani krompir. Također ću dodati i 1 supenu kašiku narendanog parmezana. Sve ću izmešati da se sastojci sjedine. Krompir ću začiniti sa šarenim mlevenim biberom i dodat ću malo soli po svom ukusu. Pola kilograma pečene i očišćene paprike iseći ću na tanke trakice. Obarit ću 5 komada jaja, od toga ću 4 koristiti za pripremu salate, a 1 za dekoraciju. 4 obarena jaja ću zatim izrendati. Za premazivanje pomešat ću 4 supene kašike kisele pavlake sa 4 supene kašike majoneza. U činiju koju ću servirati salatu sipat ću polovinu smese sa krompirom. Krompir ću malo poravnati špatulom. Krompir ću premazati sa 2 supene kašike majoneza i kisele pavlake. Preko majoneza i pavlake poređat ću polovinu iseckane pečene paprike. Pečenu papriku ću premazati sa 2 supene kašike majoneza i kisele pavlake. Sve ću malo začiniti sa šarenim mlevenim biberom. Zatim ću poređati polovinu izrendanih jaja. Jaja ću malo posoliti po svom ukusu. Zatim ću ponoviti postupak. Naneću drugu polovinu pasiranog krompira. Krompir ću još malo začiniti sa malo šarenog mlevenog bibera i malo soli. Naneću namaz od 2 supene kašike majoneza i kisele pavlake. Poređat ću drugu polovinu iseckanih pečenih paprika. Papriku premazujem sa ostatkom majoneza i kisele pavlake. Nanosim i ostatak izrendanih jaja. Sve ću još malo začiniti šarenim mlevenim biberom i sa malo soli. Dekoraciju na salati uradila sam od 5 obarenog jaja, malo zelene salate i crvene pečene paprike. Želim vam prijatno uz divan ukus ove salate. Hvala vam svima koji nas stvarno pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.